साथीहरु आज चाहिँ हामी क्लास 10 इंग्लिशको युनिट 3 रिडिङ आई एन्ड रिडिङ आई हेर्नेछौं। रिडिङ आई बाट सुरु गरौं। अ लेटर फ्रम अ पेशेन्ट। अब ए मा रहेको छ म्याच द वर्ड्स इन अ कलम ए विथ देयर मिनिङ इन कलम बी भनेको छ। एन्सर हाम्रो यस्तो रहेको छ। ए मा छ नाइटमेयर, अ भेरी अनप्लेजेन्ट अर फ्राइटनिङ एक्सपिरियन्स हो यो। बीमा pediatric relating to a medical care of children. C को intravenous into or connected to a vein. अब यसरी नै डी मा रहेको छ प्रायोरिटी or things that is regarded or most more important than. सुरु गरौँ मेडिकेसन ट्रिटमेन्ट युजिङ ड्रग्स हेल्थ। मेडिकेसन वा चाहिँ मेडिटेसन हो हैन। अब एफ मा कन्फिडेन्ट भनेको छ पर्सन विथ अ होम प्राइभेट म्याटर्स एन्ड प्रब्लम्स आर डिस्कस्ड भनेको छ। अब जी मा रहेको छ डेप्रिभेसन द ल्याक अफ समथिङ कन्सिडर्ड टु बी अ नेसेसिटी। एच मा चाहिँ भल्नरेबल इन निड अफ स्पेशल केयर सपोर्ट एन्ड प्रोटेक्सन। आई मा चाहिँ रहेको छ ड्रेडफुल भेरी ब्याड अर अनप्लेजेन्ट। अब ए सकिसकेको छ। अब बी को राइट ट्रु फल्स ट्रु एन्ड फल्स फर फल्स स्टेटमेन्ट भनेको छ। ए मा रहेको छ द सेन्डर अफ द लेटर वाज ह्याप्पी विथ द सर्भिसेस अफ द हेल्थ वर्कर फल्स रहेको छ। बी मा द स्टाफ अफ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट इन द हेल्थ एन्ड ह्याड हार्मोनियस रिलेसनसिप विथ इच अदर यसको फल्स। सी मा छ द हस्पिटल स्टाफ वर कन्सर्न with the requirement of the sick child false. The staff of the hospital shared their personal feeling with their writer is answer false. Ima the chart was unclear about the patient gender भनेको छ यो true. F मा the author took the mistakes of the health workers normally यसको answer चाहिँ हाम्रो false. G मा the writer seems to be more sincere in her duty than the hospital staff यसको answer true. अब सुरु गरौँ हामी एन्सर द फलोइङ क्वेसनबाट। अब यसको ए मा रहेको छ वाट वाज द नाइटमेयर फर द अथर। द नाइटमेयर फर अथर वाज हर बेबी वाज सिरियस विथ अ हाई फिभर भनेको छ। अब यसको अब बी मा what do you think the main purpose of this letter is भनेको छ। the main purpose of this letter I think is to suggest all the health workers to be serious in their duty. अब हाम्रो सी तिर जाम। According to the author, what was the main weakness of the hospital staff? According to the author, the main weakness of the hospital staff was to bad mouth about other staff and other units. Dima, did the nurses really say your daughter is not a priority? Why did the author think so? So the nurse did not. The author thought it's so because the nurse did not give priority to author's baby. Ima, what do the patient and their families expect from the health worker? The patient of their families expect to be honest and serious in the duty from the health worker. Yes, answer. F ma list the question that the author was asked frequently in the hospital. Answer चाहिँ question that author was asked frequently in the hospital where भनेर रहेको छ यहाँ। Was the delivery normal? Was the baby premature? भनेर सोधेको थियो। अब जीमा why did the health worker make gender error about the author daughter भनेको छ। यसको एन्सर the health worker made gender error about the author's daughter because they did not do better paperwork भनेर छ। यसमा चाहिँ according to the author how do people perceive the career of the health worker भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ according to the author the people perceive the career of the health worker is a noble and the precious भनेको छ। यसरी नै हाम्रो डीमा if you become a health worker in the future what would be your priority, how would you treat your patient and their families भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ यहाँ रहेको छ हेर्नु होला, स्क्रिनशट लिनु होला। म सुस्तै स्लाइडहरु दिन्छु ल हेर्नु होला हैन, पज गरेर हेर्नु होला। यो एक्जाममा आउन सक्छ, यो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाम्रो।
अब सुरु गरौँ रिडिङ आई अ हेल्दी डाइट फर अ हेल्दी लाइफबाट। एमा रहेको छ अ कन्सल्ट अ डिक्सनरी अर द इन्टरनेट एन्ड डिफाइन द फलोइङ वर्ड्स फ्रेसेस भनेको छ। अब सुरु गरौँ एबाट। वन्डर फुड। Wonder food refers to a food item that is highly nutritious and beneficial for overall health and well-being भनेको छ। यसरी नै लेख्नु होला। अब कार्डियोभ्यास्कुलर डिजिज भनेको छ। कार्डियोभ्यास्कुलर डिजिज अल्सो नोन एज द हार्ट डिजिज रिफर टु अ ग्रुप अफ अ डिसअर्डर द्याट एफेक्ट द हेल्थ एन्ड अ ब्लड भेसल भनेको छ। अब सीमा हाम्रो बायोइकोनोमी भनेको छ। बायोइकोनोमी रिफर टु एन इकोनोमिक सिस्टम द्याट युटिलाइज बायोलोजिकल रिसोर्सेस। यहाँ तल पनि रहेको छ रिसोर्सेस प्रोसेस एन्ड प्रिन्सिपल टु प्रड्युस गुड्स सर्भिसेस एन्ड इनर्जी भनेको छ। डीमा हाम्रो डेमोग्राफिक चेन्ज भनेको छ। डेमोग्राफिक चेन्ज रिफर टु अ शिफ्ट एन्ड द ट्रान्सफर्मेसन इन द कम्पोजिसन एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ पपुलेसन ओभर टाइम भनेको छ। यीमा चाहिँ multidisciplinary approach भनेको छ। Multidisciplinary approach involves the collaboration and integration of the knowledge, expertise and methodologies from multiple disciplines or field of study to address complex problems or challenge। अब चाहिँ हाम्रो याफमा economic inequalities। Economic inequalities refer to the disparities in income, wealth and opportunity among individuals or groups within a society। जीमा चाहिँ neurological disorders। Neurological disorders are conditions that affect the brain, spinal cord and nervous systems leading to disruption in a normal functioning। अब याचमा biomarkers are measurable indicators or characteristics that can be used to access or indicate the presence, progression or risks of a disease or medical condition। ये सकिसकेको छ। बीमा complete the sentence below with one of the words in a red from the text above भनेको छ। अब ए को एन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ डिलाइटेड। बी को एन्सर चाहिँ हाम्रो कन्फरेन्स। सी को इनोभेसन। डी का हाम्रो ड्रामेटिकल्ली। ई को हाम्रो कार्डियोभ्यास्कुलर। एफ मा हाम्रो डायग्नोसिस। जी मा हाम्रो अनप्रेसिडेन्टेड। एच मा हाम्रो डायग्नोस्टिक। आई मा हाम्रो मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच। सी मा अब चुज द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स टु कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्स भनेको छ। अब आई को एन्सर चाहिँ ओबेसिटी। ए को एन्सर। बी को एन्सर नलेज। सी का हाम्रो रिसर्चर। डी को द अनचेन्ज प्याटर्न अफ द फूड पर्चेज एन्ड कन्जम्पसन। ई को अपील टु द मेम्बर्स अफ EU फर कोलाबोरेसन फर रिसर्च एन्ड इनोभेसन। अब डीमा एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ। अब वाट टपिक इज द स्पिकर टेकिङ अबाउट वेन सी सेज इट्स अ टपिक द्याट्स नेभर आउट अफ द मिडिया। यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो द स्पिकर इज टेकिङ अबाउट द हेल्दी डाइट फर अ हेल्दी लाइफ वेन ही सेज इट्स अ टपिक द्याट्स नेभर आउट अफ द मिडिया। बीमा according to the speaker what is the cause of the obesity among children in the EU भनेको छ। According to the speaker the cause of the obesity among children in the EU is the poor diet and low physical activity।
Sima, what should people do to prevent themselves from the disease like type 2 diabetes? People should adopt a better lifestyle and the healthier diets to prevent themselves from the disease like the type 2 diabetes. Dima, what is Horizon 2020? Horizon 2020 is the Europe 80 billion euro research and innovation program designed to tackle society's biggest challenge. Ima, what is the research? Research very important to fight against the health challenge. So research is very important to fight against the health challenge to benefit all patients and prevent many people from developing diseases in the first phase. Answer. अब यसमा say what research can Horizon 2020 give if it is implemented effectively भनेको छ यसको एन्सर चाहिँ Horizon 2020 can give excellent progress or research and innovation for healthy diets and healthy lives if it is implemented effectively. अब जिमा what results does the speaker expect from the conference? The speaker expect the unlock national funding for research and to actively engage in the aligning national research programs and innovation policies from the conference. Dima, do you think that the people of the EU will be benefited by the conference? If yes, what benefit will they get? Answer चाहिँ यहाँ रहेको छ. फेरि पनि हेर्नु होला. अब यिमा ड्राफ्ट short speech entitled Importance of the Exercise for Healthy Life and Deliver it in a small group answer भनेको छ. स्पिच चाहिँ यस्तो रहेको छ हेर्नु होला. म पढ्दिन हैन. पज गरेर हेर्नु होला. म सरर सार्दिन्छु.